Berempat kali pun sampai saya periksa man. Aduh, tak temu kali lah toh. Napa mundu puluh kali rasanya. Kayak tak situ ngalek, kak saya tangkap. Aduh. Mangken. Tak na sakit na 2 minggu. Mata kera benyan pariksana sampai 20 kali sampean man. Engkau apa reksa sehari beda saya 2 kali toh. Mun kun pel dari dokter tak yon taltong situng jo. Tapos lah suka si abi. Mari dah bani nambai boros. Nambai kumekil lah. Oh. Tak tompes pojo guna ku mikir. Dari kencang karok main pos-tapos. Masa na sambil saat to. Cuaca ria saki begelis-gelis. Mata kibanya ramuan pejo. Mun la obat dari dokter tadi saya meti. Aca-aca mo somah juga na to. Coreng ngata kening kape atau reng tua. Engkau meski apa reksa banyak anentar tibe. Ijo kajo. Marah muncul bodoh di mata. Mangkat satya kiyang kok. Keng pokok ndak paman buat nakaramuan. Riak bede ti satu keres. Tuh konjer ya. Engkau nginum sakalian. Angak lucu. Engkau ento. Angak-angak. Deki angak pola nata kinjo kamardo. Soko na bu. Banten man. Aneka cerita nyata. Kau pun ngalami TB. Jirak ju. Marah entari lah ju. Mone sorong tu apa kodun sambil. Ceki nyawa bentah. Iya pak. Marah mangkate pasan. Marah toh, enong kopi na. Mak pocur gua dah lekas dah mal. Tak nangkuk meki abi tu. Udah apa kayak mau saya takar kupo na. Coba sapi dua nangkuk. Sila nyari PC gua keren 500.000 jualan kok. Ah, ada tolongan nyari yo. Tak usah. Nyari kabut kira nyambi bona. Kira bit. Dur. Apa sih? Pasti ada maunya munting lami semanis maramatu marah dia. Andur. Ups. Tak usah terus lagi. Engkau tahu. Keng hidup bertetangga tak boleh berat sebelah. Engkau ngerti, buat aku tuh lebih ngerti. Buat nama gas kan. Wih. Peka buat natur. Buat nasengan kok cewek ka pacaran mon kok. Ambo, marah bang gua. Cowok sih punya ngalem kok tak butuh jiri ya. Bo, mal. Nampak balik kanan orang jere. Titi ya percuma caca soal saling mengerti. Orang mah gitu.
Sepal bos. Dari giuk ku tak ngokos. Kemar rokok naik. Pesanan terkonfirmasi. Tunggu sebentar. Pengiriman akan tiba dalam waktu 5 menit. Jangan kemana-mana. Pak. Ih, Marah Cet, engkau minta tolong. Engkau leso geng sentara tibi. Semak, tak kira kau sinapak sajam jo. Engki beni masalah semak, nah kak. Di satu kres nih kak sepe. Takut kau lo. Angker boleh kasak. Cek kusi sampai nyuruh ke tibi kau lo. Ibu kan jagoi, tak sanggup pakut. Marah rai mulai rokok duet do Cet. Sokor oleh satya. Engkau andik jangka waktu sajam bela. Karena tau tibi mau nepak arwah soro tak oleh. Ya bi engkau. Tan tinggal kolan diki ya rokok. Benerin persepalan. Beda apa i? Aku sepak catur arwah. Kini kampanye nyuruh kak. Beli rokok sabet do. Mari sampai ngurusin ini kak. Iya engkau ya. Beda apa rakana? Marah coba bingung kok. Buat nak tahu kak dukun etis atau keres itu. Apa geng? Buat naik berat tugas masoko. Melaki jauh muka dukun jiri ya. Pak tenang. Rokok 2 bungkus mendarat. Jadi ya tugas urusan 10 menit jo. Mun mbak nangalak paket ekspres 5 menit rantah. Ah, marah eksekusi pas. Tapi sayang, engkau mun katibi satu tak bisa. Soalnya bekat tondong, takut torta bentor ya jalan deki. Keng mun mbak langsung siap engkau. Katon dua paking tako. Kalau nanti satu keres benerit mana dur. Siapa bilang ngadur takuan? Iya buat antara ka jadi ngatibi minta terkapak nah. apa mak neng norok jalan mbak nawe? Pakai kapagur cungor aja re aras saben do. No, erek kan orang taduk maksud neleng-neleng norok jalan. Kalangan peseng kok 500.000 saja. Apa mak beda besi tabur norok jalan? Mata kalah ka orang sendik bindelan apa sih sakale? Tahu Raji, pikiran tak sambung kok. Padahal oleh nalung mapolong ngacul sepet. Saja nih gak beliau pipit. Ya temu lober saja. Yakin mbak naileng ini ndak tabe? Ya tak tahu cok kekeredim maci. Saya nggak nangkok gula lebar dina. Sana pak nakaroma ada temu gemet. Cuk terus lagi we. Tak kira temu ki aja. Malah cu yakin mbak nah. Mak tak yakin nah. Cuk gelek bedoreng kendek ki dina. Engkau lah curiga. Mun satya engkau ngarte. Cuk jurian nolong pesina mbak nah. Dum masa teh ci. Buru dak temor gelo.
Benar tangan ka sapi dana. Ma tak tengen na we. Mayu tabang si meki kacapok ci. Tu lima yuk ci. Yo marah lah dur. Saking buat nade kia aja kadukon nah. Boh, pak tenang mun soal jerajo. Pas lagi gangko. Bodah apa ten? Marah tolong yang ujo reng dur. Ngalap pesena lawi buru. Buru desa. Matur jero ini. Ya rosoro marah tep celot tongku tak ada tuntung beli. Ya laro kowe pakem. Tahu mau nabit marah ya kan jono meliti. Cek. Ada do emak. Saya kata bedina. Kok yakin kok kundi bedin na we. Lu Raten. Benar pesena kalak beremah. Mak bisa. Benih kalak dur. Keker jalan. Keng jeruas ya nemu. Ais, mata mayakin alasan na buat daten. Muncit keker, baru mau pas benih jeru aja nemu. Mak beni ya, jengkok nangali tibe. Marah cek kusi banyak cerita. Tolong ya cu. Ake makam mampen no. Pakai mak ada ini aja. Orang ku mekil lagi mak. Ya maaf dong kalau tak oneng. Men sakit. Enggak. Ketika kapal. Iya sakit mal. Saya orang kok fukuk marari ya. Mak balu keluaran pen mun sakit. Kama ake nikah. Nyara mah jura. Erosoro nak kana jura. Tadi tondung beli nah. Pada netep kota pacaran. Berarti ampean pada boy ben kula nom. Apa mal? Mak pira telpet dulu nak mulai gelo. Kau lo nyorat dur melek gas. Ngucak na 5 menit nih kapaleman. Nikah sampai mangkin tadok. Mangkana kau lo nyeriak ya. Emak dah kece. Mak tak ada kalian berdua. Mungkin tak nemu. Ayo mulai boy. Engkau yakin pak kundi bedin na we. Cak kaca keyakinan saya tak jelas nom. Mun caca masalah yakin, mi tak padot tong setonga. Engki ampean yakin kalau. Mun kula ka temor. Sih, mak gue sing guru engkau na. Karena ngodel kak. Engkau ada lebih pengalaman lah. Bengki benih cara kenikah nom. Ane murni benih keyakinan, tapi setengah bukti tebokon. Soal ampean tak norok gunanya lepa buru na gelo kan. Buya kas saya udah nyari kata yang mau tak percaya. Tinang kok nyari kalau. Gitu re. Cing lekasan nemo. Mo. Arya benih saja nemu saja tak kajopo.
Mun entar atau kardena. Mana tur, mial? Engko kalau bener ka temor. Gini keru lagi nama Ci. Iya jero tuh, Pak. Maju ntar ya. Sini sepeda na. Ria. Guru aja mau saja. Sapurana, buden apa nih kaki? Kok mah tak tahu. Pak boleh bisa 500.000. Pesin apa ki? Tapi gila ba na sa kaduk nga jalan. Nolong apa mun tak keng nolong pese. Juro pese na lawi. Pabili. Pego tur. Kau udah tahu nih masalah pese. Kau udah sampai deket macet dun. Tak ngaku ba na siya. Hop. Apa malah cuma nakul-pokolan? Ocol dur. Apa nak buat aja dah? Anjangan kok jara dari Bondowoso. Abis ini setapa yang ngosong kok. Beda apa? Malah cuma pokola. Lawi kailangan pese to. Keker nang jalan. Area kan tegla. Nolong apa mun tak keng nolong pese na lawi. Coba bentar menuduh sampai nom. Beda bukti dan apa? Mun kun perak ningali dari jauh na, bisa jamin apa cek saleh saya ngalak. Terus apa mambu dengan silen gila kenyana buat naria. Nikah sampai dan kau lecet macet tenom. Kalau kan nyosol pulang nelpon dari gila. Tak masalah, korban beda bukti saleh saya ngalak. Tore beri okoman sesuai. Keng mun benih saleh, kau lah bakal nuntut sabelik ke orang saya pertama ngarani. Yo Sapurana toh. Ini coba Isaria boleh. Siapa tahu kita ada sinolong. Soalnya kok gelak langsung nyari rencana bekna. Sama Rene tahu sifat beli. Ya tinalah. Engkau tak kira mangitek tang kanca. Bila bayi buat nulu serana, engkau siap paling ekor jam. Bahkan na perkara engkau siap. Keng sengkok minta tolong. Mau caca atau benangaranana, kau dua dasar bukti. Engkau ben-bena di inak di atoran. Benih saya bisa sakarap tibi. Norok seneng ate ke ketentuan. Apa boleh ngoko masa sokana abok. Nanti aero mau mencet tolos. Ayo leh. Hari apa siapa wi? Buya pe senang kok je. Oh. Ambu ya sih, kok mulia. Bol, aku tuh mari jadi ya. Ya sapi dong kok tahu kapus angin menjomal. Tak mau tahu kok. Salah nasa apa buat nama tudusan kok akan nyana parto. Mon buat nama maksa mulia. Gimana sapi dan namun kok. Agil ka manusia tayo jo. Sebenarnya odi na pikiran na mesin tak buambu. Dari posak na tak kerlop pajak nyabuk pesen ngisong kok na tibi. Pangrasana orang sing ngalah. Celatunya benese na saya pikir. Eva masuk ke cetak saya ukuran sabuluku. Tak bungsar pocor. Buat nama nosa apa itu? Iya manusia jo. Jadi, nah, pada apa? Berbuat lagi.
Iyong kujo. Engko suruh melegas bonjo malung kujo. Tak ko capar ya cabuk nyari PC. Boyong kudur. Engko saya suruh melejo muro. Iya.